Bi mebesta cejna Qurbanê hejmarek zêde rûnişvan li perava behra Wanê seyran kirin. Li gel batlanaya fermiya neh rojan ya cejnê rûnişvanan ji bo bêhvedanê xwe gihandin perava behra Wanê û demên xweş derbas kirin. Hin ji wan bo rojane seyrana xwe pêkanîn, hin ji wan jî li gel zarokên xwendinava konan da şev û roj man li ber behrê. Ev koma ciwanan bi mebesta cejnê di nava vê jîngeha xweşîk da civiyan e û seyrana xwe li gel govendê bi gotin û stranan pêk tînin. حوالی محمیت عیشه اما اینجا خو روجت خوش دوی که عیدادا شاهیادا شین آدم همه کدود بینه جار جارا ام پسمامت کو هم تینه لگولا وانی Piraniya van ciwanan pismamên hevdûn e û dibêjin ku ew ji ber kar û barên giran yên bajêran mîna berê li gundan nikarin werin cem hev û ew bi mebesta keyf û şahî û cejnan kom dibin û demên xweş derbas dikin. زمستانا ویجی خوشه، بهارا ویجی خوشه، هاوینا ویجی خوشه. هم جوانی گله ممنون. ایشه ما وقتی ما همل وی داره، مالو باریت ما همل وی داره نه. ایکو دیجین yani. نه شبی بریه، بری هندیش میاتی دیسم شبی بری لیتکن yani. Ev malbata ku ji pênc kesan pêk tê ji destpêka eydê ew hatine perava behra Wanê kom vegirtine û çavlirêye ku ew heya qedandina batlana neh rojan li vê derê bimînin. ام هاتنا ليه بخوای گشتی ما کنی خواهدایه اما سه رو جمع لیانه ما بچه اینان دینه لیوا بحروانی هم بری چیه سیپان خلات خوشه ایدا ما خوش در باز بیتن کیف هم از گله خوشه بحر دنگه بحری ام خواه آگی تلکیان سما خواه چای چتکن رونه به آگی چای خواهد خوان Ev cihê seyranê nêzî kelaha dîrokiya Amîkê ye û herî peravên paqij yên behrê li vê derê ye. Demê herî xweş bêguman dema hetav li ser bilindahiya çiyayê Sîpan ava dibe û sîtavka wê li ser rûyê behrê belav dibe. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.